Thobela le amogetse go Leihlo La Sechaba nna lebitso la ka ke nna Lethabo le Joy la ga Mathato. Mosadi wa ka Katlegong wo molekani wa gagwe e sale a motswalelela ka ngwakong wo ba o hirishitšego ka Tembisa dikgwedi tša go feta tše tshelela o re o ikemišeditše go thoma bophelo ba gagwe leswa. Ke dikgwedi mosadi yo a phela ka letolo leo le robegilego ntle le go hwetša thušo ya kalafo o re monna wa gagwe o mmethile ka tšhipi. Good evening and welcome to Leihlo La Sechaba. Tonight we bring you a story of a woman who was locked up by her partner for 6 months. Nomsatla mene yo dingwaga di le 35 o iphitlhetse a dutse dikgwedi di ka nna 3 mo phapusing a sa tswele kwa ntle. O ne a tswile dikgobalo tse di maswe. Ga jana o lebane ke karo ko bookelong jwa Tembisa a re lekau la gagwe le ne le gana a tswela kwa ntle. Manala na le matelle we have to assist to remove Manala because nasa tlhole bla khona le tshwara some of the things because of Manala. Ke a tseba hore na le motho mara o ya toilet ha tswe motho. O ithomela ka. Afisa ubuyela kubo futhi kodwa uyesaba ngoba ucabanga ukuthi futhi nakubo bazomjaja. Megadi kgang wa sealemoa sa baagi wa Voice of Tembisa e leng Fanelo Dzanibe a re ba mo fitlhetse a dula mo seemong se se sisimosang. Simo sesithole sisibi kakhulu ngoba bekungathi sifika nje kwi-storeroom kunama TV phansi usese uhlezi embhedeni umatras kushuda kusiyo ngisho umbhede umatras ahlezi kuwona kunentambo la yecable ivulekile intambo kagesi. Kunamanzi la kunesitshanyana sinamanzi kunetissue nokungcola nje kuyanuka kakhulu. Ngicela ukubona nje inzipho zakho sisi. Ke pere ga gore moagisane Shila Bosaka a re o ne a ile go laela batho ba ba thapile mo moagisaneng wa gagwe gore ba fiele matlakala a bone a tshabela mo pele ga patlelo la gagwe fa kgatlhantshiwa ke seemo se sisimosang se. Armona ar angwazi ukuhamba mama ungazama ukuthi unguga akiri ka mophamisa ka bitsa mme wa ka mo next door kare itla utlo mpontsha atla ha re ra mophamisa loto le one le metsi a le gonu gata and then le green mo seretemo tota le mongwa lefelo le ba thapile mo go lone yo dingwaga di le 75 a re o ne a ipotsa gore fa motho a tlhola fela a le mo phapusing o ithusa leng. Ke a tseba hore na le motho mara o ya toilet ha tswe motho. O ithomela ka. Nomsa yo ga jana le go bakelong a re o lebegetse fela gore o fitlhetswe a santse a phela le fa gone a robegile loto. Yo like bengase na iho ukuthi ngibe ngiphile ngaphansi. Yeah. But the case you are free now. Bengathi ngiyaqala ukuba semhlabeni. Yeah. And risk my children's life by Cynthia Dinalana o fetotse ntlo ya gagwe botshabelo jwa basadi le bana ba ba tlhokofaditsweng. Ke o mongwe wa batho ba ntla go goroga morago ga gore Mfanelo a mo letsetse mogala. ha ke mbua le ena o itse na berekisa bucket and then haya di perioding the guy natla ntsha sanitary pad yo ilatla and problem ya gagwe the worst problem that she had was ho tlhapa. The last time a tlhapa le nna so tlhapa ne le ho iphumula ke ka January. go nkga go le tlhaka a gona ketlele a gona vaslap a gona teeth brush a gona nix ke tsone di gorogoro tse tletseng hona ka mole dilo tse tsa haetsa di rukang le di eng ha ona plate ba nwa metsi ka dikupu tsa coke tsa cold drink dijo ba ja di take away. Ngokuchaza kwakhe uyasho ukuthi ulinyazwe i-boyfriend yakhe ngoba uthi uhlala ne-boyfriend
but umbuzo wami ukuthi nihlala kuphi ngoba la kubukeka kuyindawo engathi nje i-storeroom. I-boyfriend yakhe ke le neminyaka engu-45 uthi usizwe ubhutana wakwamlotsho. Ngimbuze ukuphi uboyfriend ukulimaze kanjani uthi ke wangishaya ngensimbi wangikhomba ukuthi insimbi nje ende amshaya ngayo wamlimaza uthi ngemva kalokho akaphindanga wakwazi ukuthi akwazi ukuthi ahambe. Nomsa o beleletse Cynthia le mfanelo gore le kaula gagwe ne le motshosetsa ka go mmolaya. Nazi intambo zegesi nazi. Ni plug le bothi njani? Wayiphula wathi ufuna ukungijoga ngegesi na indish le wafaka amanzi phakathi wathi ufuna ukungifaka phakathi angijoge ngegesi because mina ngifuna ukumbulalisa ngabantu. Ba ba itseng le kaula ga Nomsa e leng Sizwe Mlotjo ba re bana ba sa solofela gore e tla re ka tsatsi lengwe a be a latofadiwa ka tshotlako. Ena moshimane o ne ke motlwaetse vele ne le motho ke qotsang le yana nako e ngata le ha tla fihla mo ke motho wa mathomo ke leng ka mo fa mosebetsi o ra tlo nnukisetsa di-odrop ka o soft ka molomo o soft gante ka hare no a loka dina ne tsa tseba re motho o sai dinto se di ba cream ban ke ona ntela ntso sa ka re motho wa tseba kana shwela ka mo ngwana o bua ga mnate jwang wa tsane le motho mong le group ya bashimane ba dulang mo o rato dula le genke ya mo strateng na ba coach a kuri ba maketse ntwa yentseng because ka ofela ne re morata ne rena na ka re ke motho lokile ga ntu kiptile ngwana batho ka Ba ba kileng ba buisana le Sizwe ba belaela gore ke moagi wa Swaziland. O tswa a le Swaziland and then atla mo Tembisa. So that's why le ha ho buiwa ko court re buletse gore it's a fly risk because he is not a South African. So I'm angry because these people from outside they come and do all these things ko bathong ba borona. Ngoba ngilimele so uthola ukuthi uphethe ibhodlela yabona umhlela akayiphi into engizovuka ngayo ngizokubulala and once ngakubulala ngokushiya khona la ngihambe ngaya noma mina ke umuntu ozongithola ngoba angina idea angina kwendlela thini angina idea ke umuntu ozongithola ngispoko yahlala sho kanjalo nna ngwana o hampotsa a re o tswa le Swaziland a tloa Swaziland a ya Cape Town a tloa Cape Town a ya Durban ska ha tshabetse ko Spruit ha tloa Spruit a tshabela mo Cynthia a re o tladitswe pelo ke gore fa ne a bua le Sizwe o ne a ipontsha a tletse boikgomoso ebile a inaganela a le esi. What made me angry was this guy by the Friday before re fitla rona wile awa ko gating a kena tagile and she woke up the following day at clinicing. So I asked him o khono ya clinicing ka di minor injuries, what about all of paleseng kumisa hospital? And he couldn't even answer me on that one. O kile a be a batla le go mmaya diatla. Mina angisomuntu shady yazi kindness sometimes ikithathwe as a weakness. And he doesn't even show remorse. Ke ntwe nkwatisitseng ye ke batle ke mshapa, I don't want to lie. Ke batle ke mshapa ka mpama because this is a serious issue. Then he was like, musangethi yazi ukuthi masingabantu siyacabana but angibengizitshela ukuthi uzoba right. Ngimkiri mana ke uzoba right kanjani ungamisa esibhedlela. Athi ngifonela ama-ambulance kaningi but azange babeze kithi. Kunalo umakhiyana bana dikolo, why didn't you go out and ask for help? Angicabanga bobile batsasola ngicabanga. So then I was like, this guy, which means nazi banthu ayetsang, and according to me ke iputse gore maybe hana kwentse na tlo bolaya ngwana lo wa batho a ilo molatlhela somewhere. So fa ibile mkwaletse ka montlo gore batho ba skebe ba mmona, he was going to do something stupid to that girl. Baagi ba bane ba shakgetse bone ga ba senya nako ebile bangwe gatwe bane ba batlana le ditshipi gore le ene ba mo robe maoto jaaka a dirile ka Nomsa. Cynthia a re o ile a ba kgala ka la gore ba ka iphitlhela ba le go kgotlatshekelo le bone ba le bagane ke kgetsi ya go keteka. Re ile ra etela lelapa la ga Nomsa kwa Katlehong. Mmagwe a re o ne a setse a amogetse gore ngwana wa gagwe ga a sa tlhole a balelwa le batshedi ka gore ene setse e le ngwaga a sa mmone. O tlogetse bana ba le bararo kwa morago
o makaditswe ke mogala yo neng a o amogela go tswa kwa go Cynthia. Singithusile ngoba ekuqaleni besithi masiphikisana la endlini sikhuluma ngoNomsa. Nithi mina uNomsa mhlawumbe akasaphili la khona. Athi usisi wami no uNomsa uyaphila. Ngithi mina no noma ngabe uyaphila wami umntwana mara la khona akekho right. Ngizwa la kimi emzimbeni. So kuthe mangena icall bengihleli khona la. Hayi. Ngeke ngaba kwesinye isimo. Ngeke ngaba komunye umzimba engingawazi. Ngathi ya lo mntwana bengicabanga ukuthi mhlambe ufile la khona ngoba akho phone akho ini kodwa nyamangala manje mangifonela umuntu engingamazi uthi umntana wakho uNomsa na. Hayi. Yazi ngeke ngaba ngenye indlela. Nami ngeke ngikhwana uku-explain namhlanje ukuthi ngeke ngaba njani. Family nna ke tse ke bua le bona. They knew gore o ko mshimaneng o. They were suspecting, let me put it like that, o ko mshimaneng o. Because when I tell them about the injuries and all, they were so surprised. Ibile Mateng was screaming on the phone. uNomsa la ekhaya uthe makaphuma ushuthi bekuyi-11 March last year. Wafika watshela usisi wami ukuthi ngithole umsebenzi eRandburg. So ngiyahamba kusasa ekseni. Ngiyalapha eRandburg lapho ngithole khona umsebenzi. So mina ke since vele besingakhulumisani sibanga yena lo muntu azange akhona ukungitshela. Mesbongile a re utlwile fela a sa ratisizwe seo se ile sa kgophisa Nomsa. Saqabana kakhulu noNomsa. Wathi mama ngiyazi ukuthi awumfuni lo muntu. Ngathi Nomsa uzokubulala lo muntu. Why uthi angimfuni lo muntu? Ngiyezwa ukuthi lo muntu akezanga right empilweni yakho. Ngiyezwa ukuthi uzokubulala. Wathi ulungile makangibulele mama ubulale mina. Why usho kanjalo ukuthi awumfuni? Ngiyazi ukuthi awumfuni vele lo muntu. Nami lelo langa ngakhala inyembezi. Lo sasingale garage saqabana impela ngakhala inyembezi ngaze ngathi izandla nami naye wathi izandla. Ngahlukana naye. A re o maketse fela ka gore Nomsa ene e le ngwana yo o utlwang ebile a rata le bana ba gagwe. uNomsa kusumntwana Stokes uthe makaqeda grade 12 wahlangana nobaba walabantwana. Then ukumitha kwakhe ubaba labantwana wathola ifirst born nale second born ne last born. Baba abantwana wezwazolobola la ekhaya. Waqeda 2015. Wakumele 2016 bashada ubaba uNomsa nababa labantwana. So washona ubaba walabantwana. uNomsa kuyilo muntu nje azange kabe Stokes azange kube umntwana othanda abafana ngaze kube umntwana engimlanda le ngithi uNomsa wenza lokhu uNomsa wenza le angiyazi lento le mina. uNomsa umntwana right nje. Nomsa a re o ne a palelwa le ke go ngwega. So nje uhlala phansi kanje Nyawo and bengisaba ukuphumela ngaphandle because lo muntu lo yo ngisaba ukuthi ngizothi ngiphumela ngaphandle avele njengalast ngathi ngiphumela ngaphandle sengingaphandle wavela. Dilalana o bilela gore gongwe Nomsa o ne a gogelwa ke madi kwa go Sizwe le fa Nomsa ene a ganela. Which means no dutsi more into this relationship, toxic relationship because of money. Because I started but from 2019 I'm an abuser. That's why the family was telling her to stop the affair. So because of whatever reasons, maybe it's over there, they don't wait for month and so she stayed with that guy because of money. Njengoba athandana nalesoka lakhe mina bengingasasebenzi bese ngihlele ekhaya. So yena bekaphila ngemali yabantwana then nalomuntu amuphi imali amupha yona. So kodwa mina manginako bengizama ukuthi ngivale yonke into abashoda ngayo labantwana njengabami. Bekangakhala njengabanye abantwana but nje bengizama ukuvala yonke into njengomama. Natsho gore namufa chelete. Namurekela diaparo nakwele asoka amroba maoto. So life was good between both of them because of she got whatever she wanted. Monna mogolotso Teti a re fa Nomsa le Sizwe ba fudugela mo ga gagwe ba fitlhile bosigo. Ke di mo a santsa morobile. Okay. Ba ke batho ba kene bosigo mona ra ke tla late. Jana ke tlo magala gore mama
motho wa batla di-crashes tsa ka ene blood next time ke le under sepetlele ha jwang ka re no ke so ne di-crashes nomsane na le motho na re o tshaba o boela gae because ko hae batla rola egile gale ba mmotsa ka be ke re no la ba ka bua but you'll be safe. And these are some of the things as gender-based violence activists we deal with on daily basis. Bana ba tshaba o boela ko mahaeng after ba bone ba tlhagetse ke mathata because the families are judging them. Go ya ka Cynthia, seelo sa go sotlakakiwa ga basadi le bana se kwa godimo thata segolo jang mo Tembisa le Kempton Park. Ke ka moo a fetotseng ntlo ya gagwe botshabelo jwa batlhokofadiwa. GBV Tembisa Kempton Park is very, very high. That's why I decided to bula shelter in my house to stay with the victims because we don't have a place of safety around us. The rate is very high, so I'm staying with all the women, abused women and children in my house, in my space, in my children's space, with no funding from anyone because I don't care who says what. What I want is for these people to be safe. Yo monyefa ke ngwana wa dikgwedi di le 3 yo batsadi ba gagwe ba sa mo batleng. Gato rragwe o kile a moraga ka setlhako a mo roba letsogo a le dikgwedi di le 2. Gone jaanong wa kokotlegela. Worst case is ke na le ngwana o na le 10-11 years. She was raped several times because the mother was an alcoholic. Then ba robala le ngwana fela jwalo. And then ngwana o berekisa pampers. And I'm trying by all means to get medical attention for her. I'm trying by all means to get medical attention for her because o batla stop her use her pampers as nako ngwana lo la ka di abdominal pains. Here, actually, life is nice and I feel free. I feel safe here because it's a safe house. She can talk about what happened to her because we usually tell them that whatever happened in your life will never destroy your future. So stop looking. I was raped by my uncle in May last year. So after ebalekile and I moved to a shelter. So wafumaniseka uba uyanifumana bandindawuni and then waphinda wankhangela and then they moved me side so that angaphinda andifumana because asazi ngokufuna undibulala okanye kwenzeka ntoni. So ndafika apha ndamkeleka safunelwa nemisebenzi thetha nawe ngoku ndisaphangela nangoku. Umama uself-funded akafandwa ngumntu uzama loo nto nayo ayashare nathi sihlala endlini yakhe otherwise experience so far so good but ke siyalidinga uncedo especially ukutya because akho mntu umncedayo nathi nje besifunela imisebenzi siyazama apho nalapho uncedisa endlini. We need help. Le minister whatever moditsa tlilemo gore we need a bigger place. We need a bigger place where ileng gore re tlo babo meba this one side bana one side mo leng gore will be able to do the skills development le bona. So the habatswama bazo ba empowered. So because the only thing that these people need is love and care and to be empowered. Gore ba habatswama motho ba go gona o baker, motho gona o etsa moriri, motho gona o etsa eng. Aka ikemela ka matsogo a bereka ka matsogo ga ba tlogela ba di housewives. Ama issues we gender based violence ikakhulukazi endaweni yaseTembisa maningi kakhulu. So sise saba naleyo nto ukuthi ithi sibe ne relationship nabantu okuyibona abama homes njengayipowa kanjalo nama organizations womphakathi kune organization kushuthi kunama Tembisa stakeholders forum. Mfanelo wa khola ditlhabololo tse di tlileng le tiriso ya mafaratlhatlha. I-social media isiza kakhulu ngoba yonke into eyenzeka kuyona umuntu akalaleli kuphela uyabona ngoba sithema ngabe siba khona lapha yana kuliyanda umuntu wabona utho siku social media and mangathi abheka wonke umuntu unefone ku social media so silandela abantu la bekhona ngoba noma ngabe umuntu semsebenzini noma ngabe thina sithembisa noma ngabe ukuyiphi indawo siyakwazi ukuthi masingena nje ku social media hayi ukuthi kudinga ukuthi azazolalela eradweni uyakwazi ukuthi athole information njengoba enjalo.
mme Dlamini a re o tle go aga botsalano jwa gagwe le Nomsa jaaka bone bontse pele. Izotshintsha ngicabanga ukuthi izotshintsha ngoba naye ubonile into bekathi ungena kuyo umama amtshelile ukuthi ayisi right. So mina naye ngiyabona ukusuka manje sesizoba nje. Into engicabangile ileyo noma nasebusuku ngilele ngiyacabanga ukuthi mina noNomsa njengoba sasingabangane ekuqaleni angakafiki lo mfana kuzobuyela kulo babangane sasiyibo. Ga khale mathe ganong ga leboga ba tsa karolo botlhe ba ba nnileng le seabe gore ngwana wa gagwe a bonwe a santse a phela. Abantu abanye engabazi khona usise ngimaziye bathu Mampho no Cynthia angazi ukuthi ngathini kubo. Ngiswele imilomo engaba nayo ibemningi. Community yase Tembisa abantu abangangazi abangenzela umuso ongaka. Bangenzela umusa engazi ukuthi ngawuchaza kanjani. Ngicela ukuthi nakomunye umuntu bangakhathali. Akuqala nje ngathi nje ngiyabonga kuwe kufanele. Ya ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu akusisi. Ya ngento ngenzele yona and kwethu I can't wait ukubona abantwana bami yo. Ya yo lento yeyangigulisa family yami nje. Ubunye futhi nje ngisho nje ukuthi abantu bangathuli nje nami. Bangathuli bangapheli phakathi bakhulume. Yo bakhulume. Ngoba omunye umuntu uyathula angasakhulumi vele total ukuthi akashonile kulewe kuyo. Ebile a re o batla go itshimololela kgwebo a tlhokomele bana ba gagwe ba ntseng a ba gopotse. Ngifuna ukusebenzela umuntu, ngifuna ukusebenza mina. Ngoba ungifundisile le skill angithi. Ya so ngiyacabanga ukuthi maybe ngazama nami ukuthi ngizame Kwenzani uyakwazi ukuthunga manje? Ukuthunga stapler. Hayi wena. Noma software washaya manje. Ngiyazama. Messi Bongile a re o tle go iketla fela mo moyeng fa ka utlwa gote motho yo tlhokofaditseng ngwana wa gagwe ga sa phela. Mangambona kuthiwa emhlabeni akasekho mina for mina ngaphumula kusafuthi engiphinde ngisabe ngoba namanje mina ngisasaba mangiphuma la endlini ngiyasaba ngathi ngizobona lo mfana omnyama yazi yayibona so mangathiwa akasekho emhlabeni ngize ngatshela umntana ngasisi wami ngathi mangathiwa lo mfana akasekho emhlabeni mina ngingaphelela ukusaba ngoba ngiyasaba kumanje igate ngilikhiya early skimi nyango ngiyasaba angikho right. Ga jaana mmelaelwa o fa pele ga kgotlatshekelo mapodisa a batlisisa le magato a gore ga na ditokomane tsa go dula kgotsa go dira mo Afrika Borwa. Ke ka fa re fitla mafelong a lenaneo la rena bošegong ba lekgono e ba le rena gape bekeng e latelago mošupologo seripagare go tšwa go iri ya seswai gona mo go SABC 2 o bolega botse gore o ka ngwalela email go Leihlo La Sechaba @sabc.co.za goba o ka romela fax go 086-613-1227 rena gape le tlaka la rena la Facebook mo ile gore o ka kgona go boledišana le rena gona gopola mananeo wa rena ka moka o kgona wa humana go YouTube go kwa ka lenaneo le latelago netefatša gore o theeletša Lesedi FM Thobela FM Motsweding FM mošupologo mesong e psine ka mananeo wa mangwe a latelago gona mo go SABC 2 ba re motšwa gabo ga laele.